تسالب ثيق الدار في سول الجنة غرسن العربي عصغاف منار هذا ربي ذاك لنسنير ما تسالب ثيق الدار في سول الجنة غرسن العربي عصغاف منار ملويني قدام يدسن هذيك نوغ العنا ينسن ذمحونا شحال ذا زار غسادا كل ندخد عن غس كاذب غس حقرن امشف عن سنافني الصار احليله احليله شنو جدوراكي احليله احليله ما نسيغاكي احليله احليله شنو جدوراكي احليله احليله ما نسيغاكي السرها بعد ودك سيت سارقيقي السنة الرياس الحجاب سلح يا عيد تعدي دي يا زكت السرها بعد ودك سيت سارقيقي السنة الرياس الحجاب سلح يا عيد تعدي امشجاعي النقلب العقال نصواب ورثك لا 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 يقيم قبيلي تماشي اللعب ما نوسراس لحسابي مرنا دلالة ذوك لي احليله احليله شنو جدوراكي احليله احليله ما نسيغاكي احليله احليله شنو جدوراكي احليله احليله ما نسيغاكي ماشي وثالا يدين الويد يغنزن ثاموسني ذا كفري ولا يسمين نغشه الوقشيشاني ماشي وثالا يدين الويد يغنزن ثاموسني ذا كفري ولا يسمين نغشه الوقشيشاني سيرا والو يتسامي اي مكنور حسين الا ووال العليم الدين اني غثني الوين ذا تغلي تحبين الموت ذا منا جنوين احليله احليله Ass-a ad mmeslayeɣ ɣef yiwet n twaɣit lqayen d lbaṭel ibanen ay ḥuzan yak Leqbayel akked Teqbayliyin. Ass useggas 2023 août 2023 timerɣiwt
غصرغن إسرسن الجزائريين إمسغطليين ياك تيمنغيوث جمال بن إسماعيل يثمس نيقكرن أرغان أشحال المدن تولوين دي قردان دي رقزن دي المال نا تمناط لمعنى صرغن جمال بن إسماعيل أكن أذفرن في ديانين يخدمن سمي نغان القبايل صرغان تموت القبايل نغان جمال بن إسماعيل ياك الهضرة تزي أكد جمال بن إسماعيل القبايل قرغان تونتن لزمام نغين سلمن إقبايليين أكد لكاديس قبايل السيرفيس نغي حركيين إيقوميين جمعان 3 مليار 30 مليار دينار باش اسنتفكن يبابس جمال بن إسماعيل تون إقبايليين قرغان تون تيواشولين يقندرون خاطر عطاس ميرغان وخامن عطاس ميرغان يجيران عطاس كلش عطاس القبايلي إمي يروح كلش لا معنى شغل كان جمال بن إسماعيل وقبل تمساقيني تم قرانت ثموت القبايل أذفهم الجزائريين يسوسم يلنا يزرع الكره يزرع الثمس يزرع تسمين يزرع فطو ير اعرفن أكد القبايل يقدر أسنجق أقبايليا أكد أسنجق أمازيغ الحبس إقبايليا وين يوفن أو وين طفن أما غير سا ميم ثم طفتاشا تقندر القبايل طفنت سكشمت الحبس طفن يوني وهران خاطر يرسا التيشيرت لاجي يسكع يوكن هذا النون الحريص وذا النون أشدو في القبايل سورتو الماتش يدي بوين يبويد يبويد أفريد نصح يبويد أفريد ثليليا يبويد أفريد ننيف إمازانا نغلي ديبوتي إنسلمن يكدو بيداكو كيكرهن الصح غليند تقجم أو دوس مسخ القبايل من القبايل ولا شي شدنان ميد بدات في السنية عرفت مناط القبايل أما دي الأربعة ثيرثان أما دي مشلية أما دي عزوغن أما دي فقايف ندف غف روحض القبايل أغلين أميزان ولاش ورثني يعاونن في مورا يبغان نتعاون تبون كومبليس يقوما أغد عنن حالا ماكرون كي يعاون غادي يعاون شي طوح مي ديما صافي في 3 سنين يقعدان ولاش ذا شو يسرسن باش داغن لافيا ثاني اكس مسوين تيمس نغاد خدمن لي سيرفيس دو جيستيون دانسيدون وين يدي هضرنا تمس ديك السميره مقناش تنتشكش من الحبس وين يدي يوفان لي باستي دو فوسفور تنتشكش من الحبس اشحال يطفن باش تنشرعن اشتنا كليث ذاك اللخ شرعن مدن كونداني امور افنموث يوث نسمانا ولاش هذا بحثن عاد خدم لونكيت باش دفن تفوث بالليك انويك صرغن جمال بن اسماعيل يموت نغانت يسرفسن لي سيرفيس سكري الجيريان وذاك يخدم يتموت في الجزائر اي مالوغوزمون نشتاقو كتيديانين les médias arabistes les médias français يكويث عندنا تفضل بذاك يدي هدران شجعنا هضران داك بالليك جمال بن اسماعيل كاع نغانت القبايل دونك عتقريه كاع ثمن كيسميس هذا بون الجزائر يبغى تيسكي يبغى يحبس الحراك يبغى تيسكي يروح على من القبائل لكن هذه خدم الجيرجا إلى ماك وي إلى أتاكي دونك
نايك بلي بالقبايل دونك ولكن لما كيتموت ولكن لان يتموت إيش متنا في الحبس ويظن إينوسون دونك ولاش يشوف من الولاد لان سنة 3 الولاد دار فرنسا و déposer donc du coup une procédure judiciaire pour donc ils ont accusé un cadre du MAC Axel Belabessien يتوحد من لي بلانطون مازال l'affaire تان داخل الحكم زعوده صامت. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous abordons une tragédie profonde et une injustice criante qui touche des centaines de familles kabyles. Un homme, donc qui est un cadre du MAC, Axel Belabassi, et d'autres, plusieurs, donc il y a 39 condamnés à mort, est accusé, donc ils sont accusés à tort de crimes qu'ils n'ont jamais commis. Tandis que la vérité sur les événements qui avaient conduit à cette accusation reste cachée. Avant les incendies meurtriers qui ont ravagé la Kabylie, le pouvoir algérien tolérait et semait la haine. L'interdiction du drapeau kabyle et amazigh, l'emprisonnement des Kabyles qui osaient porter le drapeau amazigh, ainsi que la persécution des membres du MAC sont autant de preuves d'une répression systématique. Les députés islamistes, dans des discours violents, attaquaient la Kabylie avec insultes et menaces, tandis que des agents du pouvoir déguisés en faux opposants opéraient dans diverses capitales du monde pour faire passer leur message de haine. Lorsque les incendies ont éclaté, causant la mort de plus de 500 Kabyles brûlés vifs, le pouvoir a orchestré un détournement de l'attention en focalisant uniquement sur la mort tragique de Jamal Ben Ismail, assassiné alors dans un camion de police par les services secrets algériens. Son portable a été confisqué et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais fait preuve d'éléments pour faire l'enquête. On ne sait pas, il y a plusieurs vidéos, il y a des dizaines de vidéos dans son portable, personne ne les a vues. Toutes les vidéos qui ont été utilisées, c'était des vidéos filmées, donc réalisées par les agents secrets, bien ciblées pour cacher la vérité. Donc pendant ce temps-là, les véritables victimes kabyles étaient ignorées, voire pire, des imams et des KDS ont même été contraints de collecter 3 milliards de dinars pour la famille de Ben Ismail, alors que les familles kabyles, elles, n'ont jamais reçu ni justice, ni soutien moral, ni reconnaissance, ni on a parlé d'eux, ni on connaît la liste, les statistiques, ni ils ont été au moins invités, certaines familles de ces victimes, invités pour assister à la mascarade judiciaire pour condamner les innocents. Pire encore, la justice algérienne n'a mené aucune enquête sérieuse. Aucune famille de victimes n'a été conviée au tribunal, y compris le père de Jamal Ben Ismail. Aucune preuve tangible n'a été présentée. Les vidéos présentes sur le portable de Jamal Ben Ismail jamais été auditées, privant ainsi toute chance de découvrir les véritables assassins. Non seulement ces crimes restent impunis, mais un plan de provocation de guerre civile contre les Kabyles a été mis en œuvre par cet assassinat de Jamal Ben Ismail en stigmatisant que les Kabyles avaient assassiné un Arabe ou alors avaient assassiné un Algérien. Le régime algérien persiste d'accuser injustement le MAC, le Mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Et en l'espace d'une semaine, plus de 100 Kabyles ont été condamnés injustement. 39
ils sont condamnés à mort pour l'assassinat d'une seule personne. Et personne ne parle des 500 victimes kabyles brûlées vives, sachant que Tebboune, le voyou Tebboune, avait lui-même déclaré que les incendies étaient criminels et que c'était le Maroc, le MAC et Israël. Et aujourd'hui, il attaque que le MAC parce que c'est très facile d'attaquer une population pacifique, des activistes qui mènent un combat pacifique pour l'indépendance et la dignité et la liberté. Donc aujourd'hui, nous donnons la parole à un membre du MAC, donc Axel Belabbassi, pour dénoncer cette injustice, pour rendre hommage aux victimes et pour révéler la vérité sur ce qui se passe en Kabylie, en silence. Donc, silence, la Kabylie est en danger. تنمية عنوان. Vraiment, plus, je voulais avoir plus d'informations sur ce qui se passe avec l'image est bonne. voilà. Donc le sujet n'a pas Saïd, guinéen, c'est l'accusation de l'État algérien. là, je t'entends pas, mais là, tu me Attends, slayer. attends. Là, pardon, j'ai coupé là, c'est bon, c'est le rayé. Oui, c'est Hamid, ouais. Voilà. Donc une client Félissa Fimes, on peut le lire Times alors que c'est Fimes. Félissa Fimes, donc une chaîne vidéo qui existe depuis le Covid. Donc là maintenant, bon, c'est assez les sujets, c'est assez spontané. C'est pas encore en fait le concept de ma chaîne porte souvent sur la Kabylie en tout cas. Donc Vrera Fehma, Vrera Anzar, et à travers cette interview, on va essayer d'apporter quelques réponses à certaines aux Kabyles et à ceux qui ils savent plus ils ont plus d'informations par rapport à la propagande que la réalité. Donc il y a pas mieux d'avoir les informations que de poser les questions aux concernés. Donc est-ce que Zmardar Dahadrar les détails des circonstances entourant l'accusation à Guinée. Donc اللي Zmardar تزورا voilà. وي اللي تزورا الزول المراوي اللي تفارا نشانا جينم تنمير في نوفقا عينيانان تمثالت اجيان يديران دي تخدمت نباريان دونك لا جوستيس فرونسيز الجزائر يدي شقعان ان موندا داري في الليل non seulement شقعان تيدي فرنسا مي شقعان un peu partout dans le monde. Sina, فرنسا convoqué le 19 juin قاعدين 2024 روح على الكوميسارية ل 17e ça a donné une nuit de garde à vue. La police ils m'ont pas posé de questions sur le fond du dossier. Les questions sont beaucoup plus sur mon identité, indice d'art et tout ça. Et par la suite, j'ai été présenté devant le juge et le procureur de la République française. Sinda, la justice française, donc elle a pris une décision de me mettre sous contrôle judiciaire et de fixer une date le 11 septembre à Canada devant la justice. Donc le 11 septembre aussi Gaden, Nada, la justice, نمسلاي sur le fond du dossier, donc نكشم نمسلاي في le fond. La justice, elle était représentée par des avocats, un cabinet d'avocats. Nous connaissons aussi que c'est le GIA ou l'un des avocats aussi, Ino. Donc, ce qui concerne l'affaire, bien sûr, l'Arba'a Thirathun, من قال l'affaire l'Arba'a Thirathun, ميتيد سكان l'affaire تمر تقبيليت مثلا تمر تقبيليت خاصة كان يخضر ديال الأربعة ثيرتين دونك l'affaire تمس aussi donc تدي تنتمس تواغي تنتمس 2021 إيميل زيار الطراك ذاك اليوم ابنك يقلان داريار تيمس غينيا لو كنت وحديك derrière وحديك derrière فيمس وحديك
L'instigateur. En fait, L'instigateur, l'unique instigateur, l'unique. Juste à Dora, je profite. Les Algériens, surtout les arabophones, qui ont la haine viscérale des juifs. Et il y avait pas mal qui essayaient de surfer un petit peu sur cette haine, parce enfin, malheureusement, tout ce qui se passe en Algérie, c'est de la propagande ou la choc ça. C'est quand même l'avocat, c'est un juif, pour faire un petit peu le lien, pour un petit peu manipuler la masse. Est-ce que les avocats de l'État algérien, ils sont musulmans? Malheureusement, c'est une question que je pose, parce qu'il y a beaucoup de haine primitive d'un peuple qui n'a rien à voir avec Israël, alors que, sachant qu'historiquement, Israël était un des pays qui avait reconnu l'Algérie pendant l'indépendance. Cette haine viscérale parmi les Algériens arabophones qui sont amazighs à la base, qui n'a aucune. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Les Juifs, alors que les Juifs, ils étaient là avant les musulmans. C'est une question rapide. Il y a une autre question. Est-ce que donc les incendies, c'était en 2021, août 2021. Pourquoi c'est en 2024 que vous avez été convoqué? C'est deux questions très importantes. Donc, le choix de l'avocat, qui est maître Golnadel, نختار l'avocat يجي نختاريت par rapport à ses compétences إمي تصامر كليا de l'avocat يكتوسنن يكسعان أمكانيس داكي دي فرنسا en tant qu'avocat donc on تسنى la religionis نغلصليس انسيديوسا كلو on n'a pas de problème ونسعرو نقول ولا كليون donc alors là la religion وزرا غير كلشي تخدم ذي تمثال تاكي كانان تخدمت لا جيستيس دونك il est avocat دي فرنسا يخدم دي لا جيستيس فرونسيز et on a fait le choix par rapport à ses compétences يسمي كسعة وين يخدم ديجا auparavant ذي الدومين كينس دونك كوني لا كيستيون elle se pose pas ترويض ما بغانا فيش من ديلي بوليميك دي الشغل السن مي سكي بيزار سكو نكوني روح النودان لا ريليجيون لافوكانا مي نودان du côté algérien de نويتنا ريبريزونتين d'ailleurs نكوني ça ne gêne pas mais c'est juste de répondre à ces gens-là et je vais ma carte alors فناديس parce que من دمد l'accusation officielle de la présidence algérienne. Il y a un communiqué officiel de M. Tebboune, le président algérien, qui date exactement de, si je ne me trompe pas, le 28 août 2021, où ils disent comme quoi les feux de forêt, le MAC, Israël et le Maroc. Après, par la suite, devant la justice française, bien sûr, on sait là, il me dit là, c'est le mot actuellement 38 condamnés à mort في الحبس. لمانا le Maroc et Israël حبسنا والو وعاودنا لك ودرنا ندو خدمنا له une affaire زمرنا داير في une affaire contre la Cour pénale internationale. Mieux تخدمنا لها. أي غير تخدمنا لها la question elle se pose là et on a de nouvelles l'avocat le cabinet d'avocats وين يقا représenter الجزائر aussi ولاد نتاعو داير pire que ça يماس c'est une marocaine donc pour les accuser Israël et le Maroc mais دبوم l'avocat جماعة ثاني دي سين دي l'avocat donc لينو تاديو normal il y a aucun problème mais par contre أكثر بلا بس c'est le MAC ils ont pas le droit أطفنا un avocat يقلن peut-être ردودي يكسعن دينيس دين بوذي donc انشتاقي تيسكن c'est l'hypocrisie malheureusement algérienne la manipulation ouais. C'est juste pour leur répondre
Exactement. Donc, tu as bien fait de me poser cette question. La deuxième question, ما سمحت عطيت كان parce que je concernant l'ai pas noté. l'année, parce que كيني Oui, l'année, donc, ouais, exactement. Oui. ils ont utilisé cette affaire pour la mascarade électorale. Donc, les événements Non, s'étaient déroulés en 2021, je suis dit en 2024. خاطر. En fait, الجزائر, son premier mandat d'arrêt souffrait quelques jours après les feux de forêt de la Kabylie. Donc, تيمس توعيت انتم في التقبيليت. Exactement, le premier mandat d'arrêt, il fraude le 5 septembre. Ce qui est bizarre d'ailleurs. امش تمت سنة جمال بن اسماعيل تضرعت le 11 août. 2 semaines après, ça y est, classé l'affaire, خدموا l'enquête, تفرات مسات سوفون le mandat d'arrêt. Quand même, une affaire pareille, عندها مثل القدر 500 قبيلين راه غنديروا مديرون الناس تواريث جمال بن اسماعيل فرنسا. Au bout de quelques jours, décidين ça y est خدمناش كاع لي موندا داري. دونك فرنساوي لحقيتي البروميي موندا داري لحقيتي 2021. اي شكا سكواس الجزائر تعاود تشكال تنسيستي قارناسن شكاع ثاختي دونك شكاع ثاخت اكسل بالعباسين. Ça, la question, c'est vrai qu'elle se pose. Pourquoi France, elle met 2024, il est convoqué. Elle met juin 2024, il est convoqué, sachant que le dernier mandat d'arrêt de Chigaran, Chigaran en mars 2024. Il a des rapports, il s'est réveillé à Gorée, باللي الجزائر تعاود شقاد تيك الثانجيروس الامباساد الجزائري يعاود ينسيستي على فرنسا يناسن توجور اي شقاطات فلان. دونك فرنسا دي لا رابورينوس تناد ذاك النية كان وزرانير نديزدغا يدير لا جوستيس فرونساز يدو فيها كو نيك نزدغا ديال باري شحال دي سكواسنا يقيني مام طون فوالا تخلي صالي زامبوينو سعر الكواضي وتعشير اميال مدان ذاك دي فرنسا. دونك la question elle doit se poser plus à la police et à la justice française. Pour quelle raison? Bon, nous tenons beaucoup de fanats là dans les signaux, mais si le dit en tous les cas consulter voilà soit le niveau d'Akinil d'ailleurs te laisse chegar plusieurs fois ou t'insister à chaque fois à la justice en France à être convoqué. Donc chegar d'ailleurs les voilà à la dans les signaux que t'aimes zouerous les Rouen en Normandie parce que certes c'est dans la يون الوقت كنيا ردينيش كاع لا بروميير فوا الموندا دارينيا دونك اوتوماتيكمون دينا ولا شي دونك زمرنا ريافن الميتا كارا نانيك نفاد لا داريسينيك دونك شي كانيد عندي الزهر اي بريزونتي ديك تفاد لا كونفوكاسيون بريزونتي على لا بوليس فوالا. اولا غولا